Oyam South. Amobedo kan name Minister Honorable Betty Amongi Obediye obedo telo wa yedong tiabini mo hapiere we a beach. Wan obedo kede peki obedo kede jam mobedo timere mogo petia be kede meno kene nando po obedo timere e Oyam South. Ame wan karshel kede luak me Oyam me no gin pero obedo kan dushu awan shell. Teko buni kari ningo miero gini kel koho gi oho eno mio o timere kitini natin. So John Obino ka representing sub-county support department Oyam South. Ikom koho gi, ikom koho wa koha jomo Oyam South. Tieni namachel tieni amoy beti i 2021 obino kwa okwiru yam metel jomo Oyam kwira gikeno kwa Oyam South obedi 2021 okwa kun komni ni telo jomo Oyam South na he 2026 eti awumacha me pokaro pori atek enu ta be Oyam South me chik jomo Oyam ko ni de yao ko ya we ko bero MPV ende wot kando ken na bero Lira City ame pur dong dwera para bor so dong ko ha jomo Oyam tieni kita endo mo ta mer me yawe ko Oyam South ko wor Lira City ni po bero peho dong peho tieni gamente malo ngeoni eno bero MP mo Oyam South più chara me MP nuo due di centa me gamente miero mi pi constituency achiel nyukana MP mo ni yaye di pekki ame bina tura ame MP miero wollo ye parliament so dunka MP u yawe ho aduo lero ko kado pekki no bino ngada wollo ye kida dong eno yawe ho MP Oyam itu pinyo ko bala MP ni kwache jome Oyam tieni en kwanchente wana bero no wa ita duong tutual pi kare dong tia bini mo hario ama MP wa pedo teti kero wa bobe ko wana na reho yere pe obiro nyuti wa mir mere chon ne ya me word ko Lira eta we ko wa ko kanu nyuti wa mir me ter no mir wek space wa dong yote yero ngato kene me le ko kare ame ter ni chala mina ni ko constituency development funds unyo chiene ma miano nok me dong adwolche nyuriendo ber dong e kana pat pe Lira pe rada pe Oyam South amenwo entike de banya yen chiene cha mi dong adwolche rente dong e kana pat no abina chung mebedo ajana Betty Amongi karo ngech karo jotia bolo kui dong ada bi loko ga meno perwate erno pangeo ubino ko gere ni ka kanidi donye e wuni ni abedo kana tek eri ngeo pangeo gina do lewia kata mi ngeo mon lewi jo abene no pirema we ada ruwen edo rema ni ubino tunu kana me karo tida happy e wo Lira shawo ni made lokke adu chweri chunya lo odiata me mieno ko geri nora manda ko biote jo kriandong so mona nena no berginado ngaracha lo yo kongo yo ya mina kule woro kongo ke neno ko digere jo geri kuche bini puru so puru yo cha nen lik yo kongo chawani ma loko ni bino ko ero puru atu yo anu ko puru kare dong woda ti penyu wiya MP chalva yini bere MP wa chende ene ni woro kwene gen kopi bugeti yo dano ti ato di wori di chen di kopi kom di yo awor ma ire ya e wot kunne chi ko jo ni yinde ti ya ko pa neno ni ti maraj ba yinde ti ya cha o tutamani imi ano ba bodjo atikere kero metel Oyam gen kopi Oyam peron bedo yini bedo da ko Oyam peron bedo da ko to abu yin politie Oyam peron bedo choto bui in politie ya we ko Oyam ko yone dong mero le ke kari dong mia ko ni no neno abino neno isato bino tina lobu yo Lira yo mo ya full no kwani saka politi ko yenye wa yo Oyam moka para bicho karange ya bedo ajen mat minister Betty Amongi Akena me chwale parliament bino chwale parliament
na ka wa chawa ne wano ngene MP wa bedo mad minister Betty Amongi Akena eto to our surprise winyu kedo nene wangwa ngo mad minister do tiatem pero tia be isamari me kopa utikere koho alobe kere ngo a jono loho uwara na ne okok de ye pegina kena tia kok de all of Oyam South tia kok ko di pa koni mena machel mad minister dong ubino tero wa bala daka laka ya pa ni bino konya wa te bo bora wa lok wano chunge bero chwale bino nyero bora wa kar tia ti bala ke wan po bino neno do alo chake chukul yo dagatale ginor ke keno bino timer beda pe tikeda por yo achiel me ya mirumi na kata opobo anaga reko bino tuchi wa ta iso bino timo ka bus clearing na bino puri ka no na chane yo ni tie me yen ni ye pa ngeo ka extra beta daro mokut gino kende winyu ni chenge wor ma chatia be kero jomo go ni chiko wado men di piende ya ko ta chako penyu Oyam South ta chako penyu wigi kar yini ya ko tami pitien ko pango kere ne yini ya ne ngale yo kakari mano mi Oyam tielo ke daka me twaro ya ka digo ko bichok bongi ni ko kunna potimo gino wi wati obalo ko pi wang wati amole Pero me ani borra ta yine ni to kai ber journalist ka jomoro ya Oyam inang wotu yana akaite gam numbers jo pong tutumia na be obodgi mi number na yini gam te boy chin Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.